Юно стадион манегер Саха Республикатын Ата Ойнутуар Федерациятын Кубага үрдік тәрәхәннәхті гытылында 10 улуттар командаларытан ағуантан тақса Ата Ойнячылар түмсен сәттәлі ойуларға елін кәлін түхістілі. Оғыларға, үтчаттарға, ұлыған жоңға, ветеранларға қастыды білі оның коталастылар. Олаттарға Роман Потапов-Чурапчы, Марк Никитин өліғіме, кыргыттарға Инеста Кузьмина Горнай, Елена Попова нам, үтчаттарға Владилен Сергеев нам, Валентина Иванова үйәе білі, ветеранларға Виталий Васильев Таатта, Егор Захаров Горнай, жақтанларға Валерия Олесова Хаңалас, көйлері хетестілер. Аспыт сүрбәхі сөйе жаңынтан күстәқ қылығыта Иван Горохов бейд дойдулағыр, Чурапчыгы верінер Рома Потаповка қаршынан беремия тұтталды. Кубок абсолютна кайылағынан Горнай командатыттан Чурапчы чата кайыламап тағыста, Кубок кайылағынан сүрбәхетті метрі 34 сантиметр түйен тақтаттан Андрей Васильев болы. Кәлер хүбе 5 жылға манчары оларды. Оннан үшөй білімнә қабіппен, білімнәнен әрәуінден бәйін бұғында убедись кіннім. Хәтті тоска болы күрақтайы, онна рекорд оңадым. Троеборянан мен бәйім рекордым тұбыты хәтті тоска, оны тұпсардым. Ағуан алта хәтті оны түйенмен. Қаған астым адақпын астындым де қағып. Рекорд бар Рекорд бар дейм мен астындым. Ковақпын тұпсардым де қағып. Ковақпын хүбі алта метрені түйенмен лишкалатым. Онан астындым, оннатан кылым да бурым да үшөй қалбата үстүйері попытка боланатын. Финалла олар бағыр үші бейметі. Төмікке намнар бастықы Горнайдар еккез қаңаластар үхіз мәселененлер кубақтарынан, қарчынан сертификаттерінен, дипломларынан, өйдөміндік мәтәлерінен нағарадаланылар. Мә қаңаластар төрдіс, тақталар бәхес, бүлілер 6 мәселененлер қарчынан бейреннілер. Кайылақ нам командатын оғыз спорт осколатын тренері Николай Кеметинов салаян ағалды. Легкая атлетиканы атаған нютын тәңге жарықты бұд. Бәйбіт іспетігер отборышына күрәқті еңора бұд, ұлысына первенство еңора бұд. Ол түмігінен команда бастығы номердары кәлелдер. Бәйбіт егер конкуренция бұд, үрдік конкуренция бұд. Конкуренция бар болдаған результат бар. Күрәқтігілер кәнліктен сақа атағын ойнютын отчетур бұйбадыр конференцияты болла. Төртік федерацияны салайын кәлбет Николай Андреев отчета стилінде федерация löті тойгунунан тыналанды. Федерация саңа хастабат алылында президентінен атырбы кылығыт Юрий Гавриев талылында. Николай Андреев федерация попечительской советы еркелерелінде. Занимались популяризацией нашего вида спорта национальные прыжки. Это мы его организовывали как на территории нашей республики, так и на территории Российской Федерации, так и за пределами. Что мы добились, что наши спортсмены и на сегодня участвовали на международных соревнованиях, это Азербайджан, Киргизия, и в этом виде спорта они успешно добились хороших результатов. Провели 83 мероприятия. Но мы говорим, вот все эти соревнования были, я благодарен и судейскому составу, и тренерскому составу, и всем представителям УЛУСов, кто активно здесь принимал участие. Спортсмены заинтересованы участвовать, заниматься этим видом спорта. И мы вот со своей стороны максимум усилий приложили, чтобы популяризовать данный вид спорта. Мы пересмотрим концепцию развития якутских прыжков, стратегию развития. Как Александр Николаевич сказал, что это нужно нам всем, потому что мы должны двигаться дальше. То есть результаты должны быть, спортивные результаты, хорошие результаты должны быть. И здесь очень важно от пула тренеров, самих спортсменов, именно их мотивация. Материальная мотивация должна быть. Манчары ойнюларын көрсі, батырдар көлөнелері саңа бар ек үлетін сағалаты, сақа спорттың көріңдерін бастың спортсменлерін көрсүйілері ұйтылды ақтара, жоғын жағалы атақ ойнyaучылар сағалатылар, аспыт үйе хәтті онус, ағы онус, тоғы онус сылларыттан сағалан күн бүгін өддері, сақа херегер атақ ойнюсын сайдыйтыр, қылақтарын келдер бекіліғыттар көрсін, төгірі осылтылаларын кәпсәттілер, Сүрбе сөйе чулу кылыхыттары Николай Санников, Иван Горохов, анығы кәм канатта кылыхыттары көқтіқтік күтінділер.
Бу таптыр көрүңмүт ата оонюта кайдак сайдыктан туунан бу улахан кепседиини терибит мәнаа болбатак. Биһи көрүңмүтүн жон народ сөбүлүр. Олин биһиги жоммутун норопутун увастыр тыктыр боллакпытына бу көрүңмүтүн сайыннарыктааппыт. Бу көрүңгө спортсмендар быт үчүгөй чулуу көрдөрүүлери күнтөн күн бияка белекти туруктаактар. Оны тренердер үлелектаактар, терячилер үлелектаактар, спортсмендар кыхалдан туран жарыктан ыктаактар. Онон мен саныйкпар бүгүнкү кепсети бу Батырдар көлүнелер диэн аттах. Ол эбетер биһиги бүгүн бу ата ооньячулар бастакыннан кардылатыбыт бу проектка. Иккиһинен мастардыхачылар, үсүгүнен капсагайжыттар булуктара, колор мастардыгытыгар котой бииктеттен хагалан урукко легендалар Петр Каратаевтар ин кепсетиге кыттыактара, онтон капсагайга Максим Васильев, Юрий Андреев Курдукчулу улуу капсагайжыттар эме кепсетиге кыттыактара, арас көлүнелер. Онон мен саныйкпар бу проект жоңгон урукка чугас булууга, онна жон народ итини хыаналыга, оннан неки күйөнгө бу спорт сайдытыгар биһиги аңардасты сантиметры, метри эремерейди хоктаакпыт бу спорт ис тургун, ис керетин көддөрөтөктаакпыт. Саха спортун көрүңнергер болхомта күйүрер, сахалы ата ооньютугар кескилле аксайдыга бертаха жааллары тыллаллара керекте билдэх.